Hayeng tunggidamakta career bu yamna maru oina semba gi stage ne yam important oiba noi loinamaki ko kari di oiningi kai oini na khali som side tagi tasine amani yam activities hai aigi culture no sakhangba mi bu nungsibagi humanity compassion laiba ai apoibda laiba atopa jiba thawai panba mayam jinje nungsiba si gise aina hayeng makha taba amada makha samdana pi inabaidamata ko si gise engonda develop tawra satpa amasu yamna maru oiba ngasi akoina sida lepi base tamu premji sinatana akoi ayambadi ekoi gi tolo ama phangiba ithau thaba ama leidi base si gi damakta ekoi gi tawdaba yadaba sarkar na piba ekoi gi ithau ne na khalaga tawba mayam amane ko kojani adu umangse sida sum salakpa uwa sum tharakpa uche waya sum loinarapa si na pedoge ha kaduna ko ekoi da so si se yungi chadu adu senaba adu yopagi nungsi moida nungsi ba malaiba adu maina ekoi da hawe ba koi chingda sakhiba matamda napi u wami sinjina samtrik sangna horaga lerma mafamdo sakhiba matamda wakhanse masam thandana yamna nuaijare chanibada chingphana wangna karsu wadre horiba ududa masi kari uno sima pansina kamai awi kain tawraga maratuda kari use paigana adum yenga yam sangna satpa ngameba hojik ta ko dagi chakhiba kanida use iko ko agale ramaba masam thandana wakhanse adom yum yorasu nundang bosu wakhanse adom nungai traga ko kari none si mafamji loina po isibo khoina thar jo hotri bo mi sin se am phatte da uwa se hon le da ha wakhanje nundang da tumba ya da chani khangomre wakhanje dong khalaga leiwa thaina diko lambi satpa matam da igi imang da lambi si ur kane ko lambi si mafam kari yum lei chana ba kari lei wakhan khalai yinga salame ko hojikan dike dore khambra ngakse nakan ani sida sumienga ko karamba mapa ku I karamba mapa tauri si mya jinje si se dum khalaga leiba khalibo wa khanji kari dagi laino hai kanda ko ai khoi gi khange ba ko khange habadi hakheng na mayam thing na reba ching je laitradi umang je laitradi tungi ai khoi gi icha isu horator ba mayam se si se hingna na bagi pambai aman leite haiba se si se koi di khange ro ko aduga ai khoi na ngasi thaba amat tori se ishona sambi dana forest sanga ga thaba amat to hadba sida ai khoi da ngasi gi miron khatang na taba ko tungda la ka tori ba generation mayam jing se si bu kan na bagi thodang do ai khoi da ishona pi bani haidana ai khoi si se koi thaja jai ba ko aduna umangsi kalamradi umangsi toramradi praja mayam da sarkar da isai thanda da tumda lakado generation da aina ubam namba ma toramdani hana khanbagi ko wakhanje sai u hauda ba he puraga ahin tumba yade haibase sigi wakhanje akhoi ki grow up to matamda akhoina yari ke mi khudin makta message se akhoina ngasi uwa yo pahaise ai khaktani sunate tumgi miron mayam gi suni ekhoina pura ga hingiba art se sigi welfare gi ni haiba message to neba akhoina pura ga ngasi la ise aduga forest se kana ki oi mi ama khaki atraga community ama khaki lan nate ko akhoina ngai dagi pajab mayam ngai do hona na ba nungsit thak na ba ising asina pibasina sana na chinja lying na hida loina ma forest na pibanina forest se kana gomba mi ama khaki na traga khunai ama chingda tangba leiba ama khaki property na teba akhoi loina ma ki property ne ma mathakta leiba ma ama na mangal la matam da ko akhoi makha da leiba akhoi gi duty ama leiba madu thingbagi thingado ni ko
aduna lamai ama chaame hai ta di madu da khoi honaba leitana department ki ngai dana akhoi ngai radi kedawi akhoi na pau do phangakpa matam akhoi da hairakpa matam da ching do mai do tangkhai me na taksalamba adugumba yawe ko aduna hek ubaga mai sa me tore hai ta ta di akhoi na voluntarily thoga mai se kanbagi thodang do noi loina makta lei ko akhoi forest staff tang nataba sigi sida noi adum mate pangdana noi gi director to mapung hana pangthoga chatkado ko sigi sema lei gare aduga forest service se ko si forest thabak to wase na haibado maina lei bado sigi sida forest ki noida organization khoi gi leiba staff kamaina lei ge do mate amatang noi myam khaida hairam ge se ke ino ha kandu da noi myam se forest service da laknan na bagi forest da kari post myam lei ge do yamna brief mate amani ko haram se doctor engineer su darkar lei forest kanna ba forest bunung siba noi myam amasu lakwa ma forest department ma thau yamna tai ba ko tungi se kanna na weda mata akoi gi khwai gi makha da lei se ko mali yam important role ni mo lo se nursery ma semkat pa se na ba tha ba ya ba udo ku thoram na weda mata adagi khoi gi casual workers myam ama moi myam ama lei ko secondly ke do ni ha ka da moi gi mata khoi gi forest sibu nga da overall lo ri ba staff quite important noi ba forest ka khai lei ko moi gi mata forest sa lei adagi deputy rangers lei aduga range forest officers lei sigi mata ACF lei adagi mata DFO lei ko sigi mata conservator ki mata conservator lei adudagi additional PCCF haibamaga lei ba ko forest ki overall se PCCF and HOF haibamagi makhada mana forest manipur umba se magi makhada loina chalai raga lei ba ko forest se duna forest sida noina chamak na wayam ta level mayam ama lei ko anda level ama hekta da loina mak equally important wa bani loin chamak gi hayang tungi career amoina su adum thamo nasai kanogi hai ni ma tam da moina chingi kanaba chiki kanaba khadi loin hai re ko aduda sidi khanging dara akoi forest asuyam leirga sigi forest inse karwaina manage sawi mi amana forest da mangal namadi kari punishment phangbai yai si mate amak chutasira nina nimbra ko forest se kedoge kanda manipur gi oina khoi ihanan ba manipur forest rule 1971 haidan amalai re ko sigi makhada forest manung da kari to bayai kana na karam bagi title lei hama mayam se sigi simalai gare ko secondly kedoge kanda da india gi oina national oina indian forest act haidan 1927 amalai ko British matamdagi semamba ekni sina India bombagi forest se kamaina manage tawdage haidana leibako wildlife lapo matamda 1972 da wildlife protection act haidana ama leibako aduga 1980 gi yamna important weba forest conservation act haidana 1980 gi act amaga leibako 1980 gi forest conservation act se si hek la bada ke doge ha kanda aina forest ki area amada khundabo hoyai plantation to ba habati koi forest ki dunata ba cha coffee natraga palm thau hojik chingda thani ga hai ko se sigum ba ama thage na hek khara ko matam da ko mase forestry activity ne na lo de ba ko aduna si to ge hai ta di hana forest se si mache sima atopa forest activity na tar amagi khaito haidana khaiba akoina le ko ayaba ama hana central government gi logo do bane ba ngasi manipur da koina forest mangi hai se sigi ek sibu khongau na raga ai kusi mayam ama su tawe ko sigi se tungda legal complication mayam ama legani hojik lakpa mayam ama hore aduna akoina forest se nga na bai damta khwaidagi maru oiba amadi kange forest nung si to ge hai ta di forest ku kan na lai ba ek mayam sing se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯈꯩꯁꯤꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯈꯨꯝꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯁꯜꯂꯒ ꯄꯪꯀꯣꯛꯇ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯔꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛ ꯂꯩ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯑꯃꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯅ ꯉꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯁꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯍꯔꯥꯗꯨꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯗꯦꯍꯔꯥꯗꯨꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯍꯔꯥꯗꯨꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯇꯣꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯇꯣꯜ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯁꯝ 30,000 ꯁꯝꯊꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯗ ꯐꯥꯔꯁט ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯇꯣꯜ ꯇꯦꯛꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯁ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯗꯩ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀோ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯨꯔꯦꯕꯀꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁט ꯄ꯭लेꯁꯇ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯚꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯂꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯈꯖꯅꯥ ꯊꯤꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯅꯤꯡꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯗꯨ ꯉꯥꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ट्रेनिंगनेꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯎꯕꯗ ꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯁꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯁꯔ ꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯔ ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯡꯅꯕꯤꯌꯣ ꯄꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯩꯔꯛꯑꯦꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯨꯠꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯔꯃꯆꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯊꯤꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯇꯣ ꯇꯣꯜ ꯇꯦꯛꯁꯇꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯏ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯗꯧꯕꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯨ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯛ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯏꯚꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯅꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯕꯤꯁꯦꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯅ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯈꯪꯁꯤꯀꯣ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯒꯀꯣ ꯎ ꯑꯃ ꯀꯛꯎꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯑꯃ ꯃꯅꯥ ꯑꯃ ꯎꯊꯠꯂꯨꯕ ꯃꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯅꯪ ꯆꯍꯤ 3 ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯁꯨꯛ ꯊꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ
unclassed forest asidadi ngasagi diversion dudi yade adubu aikhoigi chingna no tawraga tribal gegi aduda leibam haidana moi hana dagi dum leirapanina si adumaina leibam mayam makhai didi unclassed forest ida to some extent makhoigi right amadi piraga adum leiribako adu sigi forest type ahum se sigi sida aikhoina kaigumba violation ama tawta tadi sidagi punishment tawnanaba ain chapchana leibako aduna si hairapagi athadi amadi kaino hai kanduda noina kanagomba asai umang sidagi noina maning sidagi mai thadomba mi ama thengnaba khoppa leiredana mase koida hek khangbaga report to sat nauna forest office amada sat nauna piroba ngasai ektugi makhada mangonda pibam thokpa magi punishment do aikhoina mangonda chapcha pidana mabu wate maga sigumba thabak se tawdana ba haidana aikhoigi level lagi ko akoi sungsoi soidana tawgani heba akhoina tawriba thabak sida nakhoigi contribution adum tawduna so at least mai muthak patuda thape yaute haita su madum mami khangadi mi du boy khoida masak taktona mabu punishment hanganaba da noina sauna mate pangba makak yai ko hozik kwakta leikre kwakta mamang sangre ko aduga kumpi gi mama asigi mafam se asida khoina yamna toina pau ta ba yamna thengna ba se uchik se yamna phaba lang thakpagi pau yamna taiba bazar ka poraga yonba ubra thengnabra usek se toraga sigi se wildlife protection eki makhada sungya ya deba wildlife protection eki makhada ke dori khongra smaina to mi se sahi ohum dagi na tara bo moi punishment phangba yai ko fine na lising tara dagi ta taba kun manga henba kathang toradi henba yai mathak ki di hosik limit lothokre ko aduna paisa se ngo uchek amagi mana uchek tumatang hala kandada tawga chagradi yola sur pamanga katani madugi dudagi mana dasata dana mana pharami che koina khangnaga thingna bataragadi mana phangdoriba punishment si yengo khango bako aduna sigi ek sigi makhada ekoi mamangda pha kare court puthokre mi do ko fine mayam thiraga court na punishment pi dana thadokre ma chahi amamu court na phadana ma sigi case taweba karigino khungra langkhunu do paira e haidana labukta manam sing tawbada langkhunu na chai haidana langkhunu sinanaba tinhidak to madugi do tha dabagi tinhidak to chara kandada langkhunu do sibagi sigi case koina lokhatana bisempu court to na mi do smaina punish tawgiba to kuma mayam maleba aduna ngasagi asom use oya smaina haliba tawriba mayam singse sigi singsu phabada makhoibu bu sigumba thabaktagi tholaknaba honabada noina khangbado matam sana pau haidana enistani khangde akhoi forest department ni khangde tawdana ko si toksi aduga akhoi sigumba umang manghanba sa usek phaba saba si mayam singse sigi se thing seba kai damakta no tungi mirondo madu hingona bai damakta ni ko edo sunate po banina akhoi pokwa mi khuding makse sigado ngakani ngasi mayam paisalaga le so loi puraga adum hingado nate loi hundom masa to ngakani tungi isa singi damakta so akhoi aphaba khara so thamam seba wakhando thamam seba ko nasi mayam singi damakta nasi gi awareness se noina kari to bayai forest ki kanaba kari no akhoi na kari tawri sigi mayam sinche punna khangmina si haba awareness program ni ko sidagi kanariba kharabu phangibado kanabadang nataba knowledge oina nataba noina sidagi hangraga madu thabak oina pangthokpado aduna ngasigi program se success oidoineba dodi haro noi ngasigi awareness program se successful ohenjira successful ohenjiko aduga ngasigi program gi noina koina noiga interact tawgi faidagi nungai pase ko noina hayeng tungi yumbi ni ko noi students sina hayeng pillars of the nation ni pillars noina pharakanduda afabado poraktoineba aduna ekhoigi awareness se ekhoina khangi base sigumba lei base nakoina angel oina puraga sibu spread tawgodobani ko ai sum sumaina si hairaga noi mayam dagi ngasi keno se tenjal lage
ko asini function loirani ko